kini nga teksto sa gospel kini atong gibasa karon usa ni sa akong paboritong kutluon kung naay taong muduol nako niya maghilak tungod sa tumang kabalaka o kahadlok sa kinabuhi. Ngunang ako dayong itambag nga ayaw kahadlok kay gimahaltas Ginoo nya suod kay siya nato ang ato gong buhok giihap gud niya. Wa may usa nato tingali nga ingon anak kasuod kamo mga banag asawa dinhi suod mo sa usag-usa nag-iniphanay mo sa inyong buhok. Naay asawa nga nagsigig monitor sa buhok siyang bana. Wa tingali no. Pero ang Ginoo sa iyang kasuod nato hasta atong buhok giihap. Ingon ana ang ekspresyon sa Ginoo nga gimonitor tanyag maayo. Una diri sa atong unang pagbasa gi-emphasize gyud maayo ni San Pablo nga ang pagtuo maoy kasulbaran sa tanan. Ang pagtuo maoy makaluwas. Dili ang atong mga buhat ang pagtuo. Pero ang pagtuo sad nga way buhat di sad makaluwas. Pero ang buhat nga way pagtuo di sad makaluwas. Muna partner ni silang duha, pero mag-una gyud ang pagtuo. Kana bang matud pa ni St. James Santiago, pakitaon ti ka sa buhat nako tungod kay mituo ko. Ang gustos Ginoo ba nga mubuhat ta sumala sa diktar sa atong pagtuo. Dili sa diktar sa atong kahadlok o kabalaka. Kita ra ba usahay daghan kita gibuhat nga maayo tungod kay nahadlok ta. Hadlok mapriso. Sa may sunod. Mamaka. Hadlok man mapriso, di mamaka. O daghan kay irong bakakon nga naas prisuhan. Hadlok wa nay pagkaon. Sa may sunod. Mangawat. Hadlok nga mamatay. Hadlok ba? Hadlok. Ngano maling mapariha kag robot kana pa wa na kay pagbati. Di na ka ma-stress kung ang imong bana to aspikas ngano man robot naman ka. Pila ra may pag-adjust galagot ko sa i-program ko ni nga mahigugma ko. Chuk ay gugma din ka sa imong bana hasta sa kabit. Di way problema imo ra may program. Magpa-download lang kag program para sa imong chips nga gibutang, ikay na mag-control nimo. Gusto ko nga di na ko gutomon. Hawa na kay kaon-kaon sa pamahimong bayaran. Oh, di ba? Gusto ko nga imong ikuan ba imo ra i-type. Kining akong hilanat mawa. Oh, di wag tanda yon. Mas nindot ano? Nga hadlok mo ka. Sus. Mao na ingos Kristo pagbantay mo ha sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron ingnon. Ang pagtuo musumpay pud ni sa kamatuoran. Kung motuo ta Ginoo di sad ta mamakak. Kung motuo ka nga ang Ginoo nagmonitor nato very very intimately di sad ta mamakak. Ngano man matud pa ni Kristo wa may matago ninyo kanang inyong gisulti sa tuyang giingon dire. Bisan unsay inyong gisulti didto sa ngit-ngit madungog diha sa hayag, bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Pasabot ay nalang pagpakaaron ingnon kay mahibaw-an ra gid na kanang imong gitipig-tipigan. Kanang imong ngabil, imo na siyang hididirag papuwa, muluspad ra gid na kay mohupas man ang imong gibutang. Kanang imong kilay, imo nang kiskisan, mukatag ra gid na kay manubo nagbalik. Og imo sa nang patatuan, maklaro ra gid na kay wa may balhibo ang tato. Og inigduol sa tao nimo, uy tato mo dai na abi na kog kilay. O di mahibaw ra gid na. Kanang kolor-kolor nimo sa imong buhok, manubo ra man na ang punuan na mausab pag ginang kolor. Ana, kana mga batan-on,
Siging date-date nya tinukhangay dayon. Oy, magsuka-suka ra gyud ka sa madugay sa madali. Mahibaw-an gid na ang pari nga mo kuan sa ay sus mahibaw-an ra gyud na. Katubitang seminarista pa mi usag gihimong example sa among rektor, may he rest in peace, kato si anhing Monsignor Oscar Villamor. Iya day ming ingnon first year pa ko ato seminaryo college. Ayaw gyud mo pamakak na ay Espiritu Santo nagtan-aw ninyo masakpan ra gyud mo. Ako sa gasig-sigog tanong, di ba ka di baka Monsignor no? Nituob sa kanang siyang Espiritu Santo niya. Ning istorya siya usa ka hitabo sa seminaryo kuno na ay giordinahan og deacon. Buutan kay siya, buutan kayo ang deacon. Mga 1 week before sa iyang ordination sa pagkapari, nasakpan nga naa day siya anak. Wa niya gitugan, naa siya gipaanakan og iyang gipapuyo og apartment. Mauday kuno ang deacon kugihan kaayong mag-blessing og mga kuan, mga balay kay mahimos deacon blessing man. Ana, blessing og balay. Kugihan kay mo bless og balay. Nya kada niya bisita kuno atong iya didtong gitaguan nga katong iyang gipaanakan, ang iyang ipaila sa mga tao kay naamas apartment, ang ipaila niya hasta sa tag-iyas apartment nga engineer siya unya tuwa nagtrabaho sa laing lugar mo tong once a month, once every 2 months ra siya makabisita didto. Di nadugay na ilhan gid siya sa katong tag-iya nya giimbitar man ning tag-iya og usa ka blessing sa balay sa iyang amiga, nakit-an man niya dito katong engineer. Ingon siya, ang engineer man gid niya naa man sa mga timaan sa naong nga gasulob na magingon ani ang engineer. So di na kay maklaro unta to, pero naay mga timaan sa naong nga kahibaw gid siyang mao ni ang bana atong tuang usas mga nag-abang dito sa apartment. Mo to iyang gisikretog dool ni sa engineer. Ikaw ba tong mag-adtuan sa apartment? Wa man kabantay ang kaning ang kuan. Ito, ni taphaw ang naong sa di pareha lang tingali mig naong nang di man ko kuan siya nga ay ikaw gito oy ana nya ni taphaw mang naong ning kuan ba murag niya nilihay day niya tong gasuwat siya gipadang adto ni anhing Cardinal Vidal o gihimuan day investigasyon og nasakpan. Muna ingon dayon si Monsignor naagi Espiritu Santo. Nako kadto kay wa pa man ordinahe, ighumag orden wa na Espiritu Santo. Ay sakpan gyapon bisan gani obispo, katong obispong ni sikat diri sa Pilipinas, di ba? Nasakpan man to siya nga duha na day kabuk iyang anak sa usa ka babae nga iya sang gitagu-taguan didto sa balay sa usa ka subdivision nga iyang gipapuyo didto ang iyang paanakan pod, duha na kabuk ilang anak. Masakpan ra gyud na muna ayaw na lang gyud pamakak kay ang Ginoo sa katarong. Nya unsa may itong buhaton? Pagpakatotoo. Kamo mga bana og naamoy kabit isultis inyong asawa. Og mulakaw mo padong sa inyong kabit ingna dai adto ko sa akong kabit gimingaw ko. Ana? Og kamo sang mga asawa nasad mo'y kabit isulti pod sa inyong bana. Ana dong giarebi akong pari dong nagkabit sa may kadiyot ana isulti ko na unsay mahitabo ingka mapatay mo sa tana pa dir patay ko patyon ko sa akong asawa patyon ko sa akong bana mo nang ningos Kristo ayaw mo kahadlok sa mupatay sa inyong lawas apan di kapatay sa inyong kalag pagtug-an nimo sa imong asawa nga naa kay kabit nya padung kas imong kabit sa mata sa Ginoo nagpractice kag kamatuoran ug kadtong imong sala sa pagpangabit mahunong to ngano man patyon man kas imong asawa unya karon kay nahunong namang imong sala ingka unya pa dir mo atubang ko sa Ginoong sad-an mao na gisulti ni San Pablo ang atong kaluwasan bungas pagtuo dili sa atong mga buhat kay kun si Abraham gibalaan sa Ginoo tungod sa iyang buhat magpagarbo unta siya nga kaya na kong sudlon ang langit
sa akong binuhatan. Dili, ang atong kaluwasan naa sa Ginoo. Kadto bitang tulisan nga gilansang sa cross. Katong tulisan ba? Niingon siya, ingna niya iyang kauban, kita angayantang ilansang dinhi kay sukad patas una wa tay laing gibuhat, pagpanulis, pagpanglugos, pagpangawat. Pero kining tawhana wa ni sala, iyang giilas Kristo nga way sala. Ingon ni sa Ginoo, hinumdumi ko kung maghari na ka. Ingon ni Kristo, karon dayon sultihan ti ka, kuyog kanako sa paraiso. Ang iyang pagsulod sa paraiso, kuyog ni Kristo, iya ba tong binuhatan? Nituo siya nga si Kristo Ginoo. Ang pagtuo, nya mutuot ang Ginoo, ga-monitor nato. Unsa pa may kapuslanan sa pagpamaka? Unsa may kapuslanan og porting ninduta ni mo tan-awon dinis publiko? Unya dayto sa matas Ginoo, luod na day kay ka. Ambot kaning gawali, nindot baka nis matas Ginoo. Hasta nang nagbrunda diha. Ga liktor dire. Nindot ka na tanaw sa Ginoo. Samot na mong wa magbrunda, nga inigwali dayog duka-duka. Nga inigsuroy sa sibot dahil lingaw-lingaw. Unsa ka nindot baka mo tanaw sa Ginoo? Nya magpakaron ingnon dayon mo nga wa ko'y kwarta. Ana, wa ka mo magpakaron ingnon. Sige, tubag. Daghan kitang magpakaroon, wa may kwarta pa der, o may kwarta, tinuo jud kang way kwarta. Kana, tubag na. Mao na usahay, matud pang Kristo, pagbantay gyud. Niya, ug ato nang puy-an ang kamatuoran mo'y muhatod nato sa kagawasan. Unsa may bation sa tao nga gawasnon? Naa ang kalinaw, naa ang kalipay, naa ang katagbawan. Mao nay gibutang ni kani si Santa Teresa of Avila. Ingon siya naay 7 mansions of faith nga muhatod nato sa holiness. Ang kadtong ikapitong mansion mao na to ang atong total union with God. Wa na gyud kunoy bili ang tanang butang sa kalibutan. Nya kaning first mansion mao ni ang atong pagtuos Ginoo, pero nawili pakaitas mga butang sa kalibutan. Nya ang second mansion mura man tingalitog nahigugma tas Ginoo pero nawili pata sa atong kinabuhi. Kana bang dip akakalit go ba? Kana bitang moing ka, okay raman ko pader ni tuo madyo kong mamatay ta. Ayaw lang sa karod kay napamang ko'y mga plano. Not now. Oy, sus, kamatay karong udto eh. Nagpatambag na ako ba pader ang akong bana pader lisod nagyog kaayo kanang tabangi taon ko pader nga magmalinawon siya. Nako kinsa may dili malinawon siya o ikaw? So ako sad pader maglisod kog tuog pader tabangi taon may pader. Nako ay di ka kadawat imong bana mamatay karon. Ay sibak ko pader sinbak nako. Kuan na gud na bidready na gud. Yang galisod na mga ginhawa di sa ato pa hapit na mamatay. Pwede na mamatay karong udto. Hilak din siya. Ingon siya, ako pader lisod biya kay pader nga magpuyo kang ika na lang usan ako. Sagdi lang ikaugma, ikaw naman sad. Katuod ay kag magdugay pa ka. Kanang imong kinaiya nga ratulon kayo. Oy, so dali kay kang matay. Oy. In short, ayaw kahadlok lagi sa kamatayon sa lawas. Ang kahadloki, ang kamatayon sa kalag. Ug unsay makapatay sa kalag, ang sala. Ang pagpakaaron ingnon, ang pagpamakak nga buhat sa yawa. Ang pagtug-an sa tinuod, buhat sa Ginoo. Mauta na ako din gamay ra jud ko gipamakak. Ako yung gisulti ninyo hapit tanan. No, kailan naman kay mo nako, nga ako sa una do na ko yung mga uyab, no. Ibaw na mo ana eh. Ang uban ninyo nakailan na sa sakong uyab. Gani mo ingon gani nga kaanugon sad pader. Oh na
Pero na ako iwa gisulti kayo, pero ginagmay na lang. Nindog na tayo.